Abusuya ye chinchi ti abepie mu wo Ayegoase wo Abutachi. Samri ameno ka say open one of the finest food joint Samri obia ko okodidi a Ayegoase fufu banko mutu ma bepie mu wa ha no wo hwe environment ne kra be for to talk about. You feel den? Pashe frame Rama Ponsa. Rama Amponsa. Pashe me na me san kwan na me ye dwane ne mom. Ono akasa na san kwan no bibia Ayegoase. Den na ka che omanfo ebedidi wa ha na die enti na se obi bedidi wa ha. E pashe sabri ye adwane de wa ha nim sei enti pashe ye omuto ye ofufuo ye okokonte benku na nkwan ne so ye green soup ngwa dry fish nkwan ene na nchinam aponchin akoko ye made ti pashe bibia obedi bibia bi wa ha nim sei na ukuta 20 cedis 10 cedis describe it me anya adwane edi na ye the fufu party be eba on the first day of October 2023 Okoman Radio Okoman TV as well as wo 30 ye pa no 97.1 radio so ye the fufu party ni ba ne ohia ye asanka enti Ayegoase for mo bai e na wo ka che tie for Samri omuta ba so on the 1st October ni ye se enti ye se omo ba shoe fabric anim ho fufu party no e pa sha mo bra na mo be didi mai na adwane ni so ye de pa yes ram bibia mo be hia bia bi wa hanim se ensa adwane bibia wa hanim se adwane so ye de pa ti pa sha mo be try mai na se wa unim ha so ye wa Amanokrom White House down pa sha odi White House also ba Amanokrom estate be wa mo ye adwane no pa sha obi abetro hanim se adwane so ye de pa Ayegoase ye de. It is some radio Ayegoase yede na ye catch obi biara say on the 1st of October 2023 the big party fufu nia ohia ye den nia ohia ye thank you madam I say